Atongeria bakiama kia DCP ni bekite muchemanio na asiasa baria bari na wiru kuromba kura na tigiti ya kiama giki bubuni kenda kwireba ni untu bwa Ndiunga ya Rigathi Gachagua na njuri yawe wikendi ejezite. DCP eriungite Meru na muoroto jwa kuruguria obisi chao Nteriji bakirigirwo gwika michemanio ya gisiasa mataunine mwanya mwanya. Ndio narua utongira bakiama kia DCP ayende kaunti Meru ni bejete amwe na gutirima na bamwe barabaka bagiromba kura gutumira kiama giki. DCP Harambe Harambe araba ugite muroto George mbere niko gwatogeni mutongere kiama giki no Rigathi Gachagua urawirigiri muthio kiumia giki igereche na yeto imono uratogete yara mutongeria wetu wa kiama kia DCP Party Leader His Excellency Honorable Rigathi Gachagua ntuko ya njuma nontonajete kuriunga Meru ntuko ithatu njuma mosi na ntuko ya kiumia njuma alafu ibokonito wako ofisi yetu itukarugora ntuko ya njuma kile tumuno kona tusiomithie kenda ithare tayari na nkoboga togeni bwinthe antaba Meru beje bona ofisi yetu ikirugorwa na tongeria betu tukumbo tirimana narua na aspirant bonthe ba Meru County nikenda tumba kubwithia preparations chia kuya kwa our party leader Rigathi Gachagua na tukimwira Meru is a bedroom for Rigathi Gachagua and for the DCP party na resolutions iri mwira tomba kuthithia tukumba kwariria manto ya kuregister more members in the party na tukumba kwariria kinya manto ya kureta more members kuunga party yetu njara na kinya open offices chetu area mwanya mwanya nde Meru County nikenda bedroom weyomba kwithira ni kwa accommodate everyone ura support kiama ki araba ugite nandi kwina ndo bakubanga gachakachaka gitenenga ka na ndo batetekeria ntetekeretie gwakira nkoma kaganda kambuge MP betu barabeku na tongera beku itwiji bukubanga ura bukathukia Ndiunga ya Party Leader turenda obwira atiri turi a Meru na twi community ya Meru tukurega utongeria bokiu buria bwita abo anengero kiondo State House bukeja kwa area ntu enough is Harambe Harambe DCP amno bobu bagite muroto jwao takuwata Meru kiama giki nikenda bona ugaruruku nene Kenya na ndikio kyo tukwira thirikari yetu buibange kumenya ati kiama kia DCP agejite kuburita na 2027 thirikari rega form kiama kia DCP na batu tukienda kugarukia mutagero jwa muingi turenda muingi aigua mtura we every member of the public akaigwe theria every member of the public akamenya ugoti bwa muitirangugi na maendeleo na tongeria betu kira tukwenda buromba igwakikisha itukuretwa maendeleo tukukarabukia iragua. Actually we have declared Meru County zone ya DCP. It is already 80%. By Friday 900% DCP zone na inyabunge yetu ya County Assembly ya Meru National Assembly na Senate it will be nominated by DCP, I can assure you. So whoever is not joined already orota kinya kiamena yetu kia DCP ina Arua. So bado tulimaleta twe akiama ba DCP nikenda tumba kwithira twena lengo imwe ya kuwa thirikari ya Kasongo i one term thirikari ombete kwithira kinyangakia maisha ya mwananchi ithira i one term nikenda tumba kwithira twena thirikari ya ugaruruku iromba kwithira ina maslahi ya mwananchi njarene chiawe bukenda kachwa ne MP beto barato atarire bateluga yele beta nara Nairobi panenkairwa kiondo bakawa yesi berwa twarwe anto benu bakawa yesi berwa twarwe agency bakawa yesi. Itebia siasa bia Meru. It is not a retirement package ya kwa anto bara baritaya nikitera anto babethe bakae free and fair hearing ndene kiama kia DCP bajo kiotongeria twite anto baba kiu muthuri Murioki World TV muthuri wa Kangangi.